Ćao svima! Osjeća se miris proleća. I dosta smo išli kolima, sad imamo ovo pešaka. Pogledajte ovo. Wow! I tamo u onom pravcu je manastir Sveti Arhangeli ili ti car Dušanov grad. Danas je Bog manastir. I naravno Bistrica. A i priroda je, moram da vam pokažem. Znači svuda je borova šuma. Vazduh je perfektan. Završili smo naše putovanje. Poenta je što je ovo mjesto blizu i što može svako da ga posjeti i onako malo se napuniti pozitivne energije. To je za sve oni koji vole da pešače, vole avanturu. Eto još jednog mjesta gdje ste mogli da vidite. A sad se ja odavde odjavljam i vidimo se nekom sljedećom prilikom. Ćao! What's up everyone? Hi! Hi, let's go! So great, you'll see it. Right on the place. Beautiful, wonderful. And the good thing about this spot is because it's so close to the city and the view is excellent, really. It's amazing. And also forest is great. Fresh air, wonderful view. What else? You can ask. Okay guys, we finished our short trip. So we are going at home because it's getting dark. I hope so you like the place, and if you come here, you're welcome to visit. That's all from me. Until the next time, bye!